Nuk e mbyllu valla. Zero follow basketi. Fallosh. Me zero follow na bën presion. Po çuna to me një pyetje valla. Kush është njeshi i buzave valla në Shqipëri? Kush është njeshi i buzave? Lojzi, po leri këta të mëdhenj tje valla. Po leri këta miliarderati, ne themi buza pa lek, me lek, me pasule o riskju, thot, buza. Po vje përqeshu me ju, ne themi buza me pasule, i thot, buza me lek, me famë. Ore po beni qik like, ma! Andiamo! Lasën gjelozat, o quna, se bejsa ka për o quna, tu them diçka, valla, a marrë plasën një, valla, ja bëm valla. Për zoti lartë, kjo sot është pyr rekordi, quna. Unë them që unë do t'ikim të zhdukem. Do t'ikim në i vend të humbur, valla, se në ishur ku s'ka zjedla, vetëm breshka, vetëm shpend. S'ka mundësi, valla. O granit, e kam fisë. Andiamo. Gracias. Ciao. Ciao. ¿Cómo vas? Primera vez me voy a meter hasta que... Qa telefoni tjetër, ku t'i gjauna? Ore, dove compri le sigarette, dove sta le sigarette aquí? Ahí puedes comprar cigarrillo, mira, ahí. Ore, qa është gjithë kjo pelere, me gjatë se muare, vlla. Po quna, po ta tregoj nga mbrapa do iki zari. Aspetta, vai un po'. Vai, che faccio vedere un video aquí. Quna, qikoni qikën. Ore, qa është gjithë ajo pelere ta kanë dhare. Amico, è aperto una sigaretta, Marco. Sì, signor, mucho gusto. Scusa che sono in TikTok, per questo non ho Problema. Grazie, amico. Malboro Malboro blanco, amico. Malboro blanco. Blanco da 10. También vendemos puro por si les gustan los puros. Puro, ¿cuánto costa un puro? Uno 25 o 35. 35. Dammi tanto Marco, ¿cuánto costa? Este es 17. Dammi. Po quna qa është gjithë ajo pelere, vlla. Daka brendere të lutem. Po daka brenda qonja 200-300 dollar tjera, vlla. Do të bëjmë reklama më të fuqishme. Que vale el six-pack o la vendes Po që mal. Sì, insomma. Non sto parlando perché la gente sto andando. Aspetta, fermati un attimo. Fai vedere un po' i tuoi occhi. Così è stata. Hello, baby. Fiesta. Fiesta. Fiesta fino a mañana. Fiesta.
E po se nëzirë do të është lakuriq, vla. Nuk e nëzirë do të është lakuriq me është këshu, vla, tikën zari. Po që mal, ku jere, vla, që po bëna, vla? Po quna, po qafë, po që ma liti aviona, vla. Po që ma la idhoj avionët ka vlarë, një $10. Fiesta tha jore, dio. Qa vje për qezo. E prisha me atën me delinu. Pre si e ka emi t'i fuz bloke. Prisha me atën. Se da e ka fuz gjumit. Po pati parë mori pqavda. Ja pa letra. Po që i bus t'ju. Po që marë. Na e me avionët ka ndare. Prit si cigare quna, ju lutem, valla. Pero te gusta esta isla? Sí? Te la pa letra. Je pensione veri, si fushon të të lajja. Po quna, do u them diçka re, vlla. Do u them diçka, quna. Një pyetje kam për Zotin e madh. Po unë kam faje, quna. Vetëm ju lutem tua mendimin tuaj, vlla. Po quna kam faje, vlla. Seriozisht e kam, vlla. Qa të vejune, quna. Pse më dalin mua këto mua vete, vlla. Qa kam verë, vlla. Unë të jetë rria sot pushim, që mu të esh mua, duhet pas tokën me 300 euro. Që më duhet mua, vlla. Unë isha mire, vlla. Suatë më që tranquille, e fresco. Ure, qoni në avion, o vlla. Ure, qoni në avion, o vlla, personal. $5 se prisha 15 ati, o vlla. Qoni ja $5, da i vi 700 veta, qona. Ju lutem, o vlla. Unë s'dojë mbyll live-i sot. Qoni një avion pak në gjysmat e legve, ju në gjysmat unë, o vlla. Qoj avion një. Qa, bëja të shu. Una... Allà, a sinistra, ok? Qua adesso, fammi bere un po' a me provare, cos'è sto? Provate. Cos'è sto? Po, si që nga kjo ajo që piva unë të ishulli, o quna. Ej! Qajnë këto bisha këshuar të kam, vla, nuk kam për njerë bisha tila, vla. Për Zotin lartë, vla.
gjuni një avion edhe e një 700 veta, Allah. Nuk është turp, Allah. Po quna, 650 veta ka 100 lek, i bëjmë 10.000 lek. Ua, nene ime, re. Miku Zari, Allah. O, sot i madhë. O, sot qa është kjo mrekullia, Allah. Kush ishte një thoshte s'ka buzat bukra ti? Italia. Italia, re. Qa ishte? Hey! Hakim. Vieni un po' qui. Fiesta. Fiesta blanca. Oh, boccia bella, là. Rosana, no Rosana, moj. Sì, Rosana e blanca. Rosana e Blanca. Mo ta mbyllë TikTok-u me këto fjalë. Ure, prisha me aten me delinu quna. E dhjeva ma beti, më vrasi moja. Ka dhe robet e mija atia jo. Po, inshallah së më ndjek quni saj quna. Më ndjek quni e rëbër. Ure, gjuni në avioni, Allah. Parò, no? Nene. Qa të tregoje quna se blokohet live janë lakuriqe, Allah. Kure janë lakuriq të mene, merë vestja po jore. Jore ma tuf nuk blokohet po këty. Qa nuk blokohet arë? Mu them janë lakuriq, a i thotë, shko nga vestja po jore. Mu them është lakuriq njerë arë. Tregoj se... Aki. Qa e lore, i kërë flerat. Siamo là in fondo. Cosa? Cosa mo? Gjuni në i gjeqën ati, gjuni në i avionat ka dhare. Pe një $5, o quna. Po gjuni të zjenë në i lekë se jam i nusë, Allah. Kam bërë tani $4, hajti bëjmë 10, Allah. E gjujti njerë i ka pele trujtë zoti, Allah. Po gjuni në i gjeqë, Allah, se ne. Smedhin do të gjeqë mua ato se jam... Là in fondo. Io mi chiamo Mario. Mario Escobar. Mentira, dígame la verdad. Mario Antonio. Porque tiene nombre colombiano. Perché non mi credi? Mario Antonio. Ti faccio vedere il documento. Perché tu non mi credi? Mario, ti faccio vedere il documento. Siamo arrivati. Amor y platito. C'ha cosa? Plata. C'ha plata, ma. Io poi grizz Porque ahí,
Qa thot kjo, ikë se të lash aty jashtë, vesh prap me vrap, Cierra el line, amor, cierra. cellula life. Po quna ta nuk non posso cerrare ora. Ya, Unë u le këtu me strugës tani dhe iki, se budalla, jam une. U pëjmë. Ti pjesë për lekë sa duan quna. Që ti le aty, mos ti qojt e shpia. Tani, tu quieres esto o plata? de todo. Todo due? Todos los anteriores. Jo, si ja plek quna, s'kam nera me këto të prishe me delinë, Allah. Prit marë që ka thënë me delinë një sekundë, Allah. Të prish punë për këto barbonet, jo, Allah. Qa thua tjetë kanë dhare, i kërem lera, po quat ju në avion, unë i japë. Derë 50 euro. Një sekundë, Allah. Rofshim besh sot të shoqëri, të shtëpia. Po vlla, jeni të rizio, ku kanë takatut. Amor, hacia acá. Stai tranquillo Con con el carro. Io, lungo. Ay, no. No stai tranquilla, amor. ¿Sí ves? No streso. No streso, Yo vlla. no me estreso, lo que pasa es que con el carro. Tani, mira me, amor. No anden a Voi, la cosa calle. volete? Plata? Plata, amor. Plata. Tu vuoi plata, vuoi todo. Tu cosa quieres? Plata e todo. De todo. Quando tu quieres? No, non sto grabando, sono aquí, non sono stupido. Devo dare a te. Tu pensa che io sono stupido che ti grabo a te con l'altro? No. Sono aquí, mira. Tú no eres estúpido. Andiamo a sedere là, poi abbiamo, vieni. Po quna, jo, nuk I marrë, do t'i ledha. Do t'i ledha, I si hapun. Po bëni qik lajke, quna. Jo, nuk ja japun 200 euro këtyre, jem Tereziti e vlla. Qa 200 euro, re? Qa morën? Janë shumë, vlla. Duan 200 euro dhe 200 ato tjerat vën 400, unë dalë minus, vlla. I bje që punoj kotën. Po qa thua, vlla? Ja do ulem. Mira. Hajde, andiamo là, sì. Quelli del Coco, Carlo Matadore. Italia, Italia. Italia, no Italia, Albania. Vieni, andiamo. España, España. ¿Cuánto paterai? Qoni me I leko, qoni me I avion, vlla. Të di boste që qa posën s'kam lek. $10, dita. Ore po gjuni në avione, vlla. Vieni, andiamo. Come stas? Tutto bene? Perché? Me ungi zove. Vieni Oj, aquí. ungi, a tamo je cirkus, ne mogu. Aquí, allá. I mora këtu të iki hvala zargu ti, të më ljubavi. $10. A to non ci può credere. Cindy, jesi tu još da ti nešto ispričam? Kobra, seli me, gdje si, seli me. Tiene una cámara más grande que tres. Ja no puedo
No, tu tieni un'altra camera, un'altra. Ti pago, un'altra grande. Per una noce. Otišla je, imala sam nešto da je izmahala. Ste le. Signora, Gdje si Selči? camera. Tranquillo, signora. Računa do ti indijekom ko ne zonje špif. Jesi ustao, si krenuo leći? Upo iki me. Ja se osjećam haj. Malo osjećam ovaj. Allah. Čuj me avion, Je me sve Allah. uzmaj. Koji volim haj. Ovo je tvoj haj. 10 godina. Sì, mangia, tranquillo. Sì, fare un po'. Signora, dai mangiare, sì. Dopo io, pago io, tranquillo. Pozdrav, Riki. Računa, tani ti pej pazaru. Ej, Tani ti pej pazaru. selim co? Halo. Na ulicama. Tani unë ti pej pazarin, da. Signora, dai to. Quanto costa, signora? 6.000. Quanto, 6.000? 6.000, sì. Hay de ajo y hay de tomate picante. Tani o quna pyetja është kjo, 50 euro të dyja po desën. Po desën të grici pyetën. 50 euro dyja, Allah, po desën. Se do pagoj dhe hotelin unë. Se s'të le plakat e shtëpia, më thamu si merë do. Siri ka ki, siri, tranquillo. Siri, sentati aquí. Relax, no stress. Wow. Siri, tranquillo. Tani, 5-10 të dyja, jeni më regull ju. Po si ka mu lek me këto budallaqka të Allah. Grazie, signora. Po quna, prit manjera të ndë me delim që a bëhet, Allah se na mori këqa, Allah. Aman, Allah, se ka mirë. Po, buk ka parë quni, Allah. Kure këto pa hamë buk, të ka ngorë për bukë, Allah. Këto ngellën të hengë, Allah. Kaže ona, skini naočale. Ja kažem, spavala sam 2 sata i skidat naočale neću. On se... Po quna, këto s'pas kanë të hamë bukë, Allah. Si, signora. Signora, cosa è? Dammi una a me provare, è buena. Quanto costa? 3.000. Grazie, signora. Che ridi, signora? Tranquilla, signora. Signora, se io prendo le ragazze in camera ti pago un Ay, signora. No tengo listo. Pero- Usted tenía que avisarme temprano para organizarme. No problem, siamo nella mia, ti pago. Yo sé. Stiamo nella mia camera e io ti pago extra, tranquillo. Non stresso. Ora, kam internet, non è? Kam internet, non è? Jo quna, kam internet, Allah. Ako su ikoga šokirali, mene su šokirali. Ora, kam gori to hang, Allah. Zamislite. Jere to hang makarona, Allah. Daš da izmahala da vidi. Da izmahala da vidi šta se tu dešava. Znaš. Ja sam lista ako na TikToku faci. Mori dhe me vete ajo. Mori dhe buk me vete. O vla, trastën me buk ajo vla. Kore gjuni në gjava.
Mori buk me vetë ajo, valla. No, mãe. ¿Pero qué? Nada, yo estoy cansado. Yo mucha fiesta. ¡Ole! ¡Servilleta! ¡Servilleta, sí! Te quedas una gonorrea, marica. Eres borracha. Estamos tiradas en la isla. Estamos tiradas en la isla. ¿Cómo así? Señora, tiene que borrar la veda aquí. Opa, opa, opa. Oh, scusami. Hola, hola. Nada de teta, nada de teta. No le tete. Sí, amor. Ya, suave. Oh, no el bambino, no, no. Hola, amores. ¿Cómo están, papacitos? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué hacen? I'm from Colombia. ¿Es tu hija? No. Es mi sobrinita. Ellas son las que está vendiendo Ya, papas, pues pero está las suben a jugar. la Accendino. ¿Dónde está la Accendino? Pero ¿dónde está la Accendino? No, no me mírame que tengo la cigareta. No, aquí no. Por ¿dónde está la Accendino ahora? Pues ¿dónde? Sígame. Aparezco Gerald Oficial con doble I. Gerald Oficial. Por aquí dame un po' a me, ma cállate. Le podía hacer una de... Fuck! Ay, qué vale improvisando. Hadi kuzum. Vieni aquí. Ora. Hadi toma. Kjo qega më qef shes kjo. Saja, kjo qega më shumë se kjo tjetra. Po t'ishte vetëm kjo isha. Amor, ¿ese es su trabajo? No trabajo. Che trabajo? Numri zero ufficiale scusi. Hai mandato il numero? ¿Qué? ¿Te dicen ahí? No, no. Po quna tani bëjmë, flasim seriozisht tani na thoni çmimin. Po quna na thoni çmimin, ju lutem, na ndihmoni. Na thoni, na ndihmoni quna, unë s'jap lek vlla. Po tesën, po si kam unë. Po quna një tjetë e kam vlla.
Ti qon njëri leka, Allah. Ali vidi, zabavno mu je. No, bambini, no. Nije njemu nikad dosadno. Zabavno mu je jako. Živi čovjek u trenutku, okej. Bitno je da nikog ne povrijeđuje. Karina? Ore, no, na linija A, pa na jednu tije plaća, Allah. Bez bije të dyja, apo një? Bez bije të dyja, apo një? Seline! Gjak si. Amiža! Po quna si shpegoj 800 veta të qoj një dhurata, Allah. Se jam ka që pa fa TikTokun, Allah. Po quna, si thoni jam e fata po pa fata, Allah. 2 minuta, per fumo la sigareta. Dale, chao, chao. Tani, Hasta pronto, amiguito. shqiptari gjujtja saj. Ure, si s'më gjon njeri mua, Allah. Se jam pa... Gerald Oficial, dígale, recomiendo. Ure, dale të Dígale, famë. diga, sigan a mi amiga que aparece Gerald Oficial con doble I. Dígale. Ue, si më i pero në ora sto fumando, un moment, per favor. Relaxo, no streso. Perché TikTok te stresa mucho. ¿A qué? A me, ¿Te estresa mucho? perché stai in live è stressante. E molto tu sabes esto. Stare aquí con la gente non è facile. Oh. Me comprendes a me? Non è facile. No, es que mi serra. Andova, se do mi jepi più lek. Ora gjuni në gjë, Allah, 3 piksin, Allah. Se pa leka se quna. Ya perdió la guerra. 2 minutos que fumo, per favor. 2 minutos. Dale 2 minutos. Ve a Diana. Ay, no sé, Oriana, lo que sea, me quiero largar. Diana. Siamo a posto, signora? Por çau teli tua duan leka, Allah. Po kam unë lek t'i jap tyre, tallesh ti, Allah. Na lini rahata, Allah. Kure ikni ande juve. Sa lek kam bërë? Kam bërë 4 euro dhe tani, Allah. 800 veta 4 euro, Allah. Riko TikTok-un, Allah. Kure ikni ande juve, kala majt na lini rahatare. Erdi të lagja këtu, Allah. Non se può in TikTok, non se può. ¿Y cuánto tiempo ya viviendo acá? Po quna, unë me Delin beja festa me 50 euro, 3 veta këto duan, e kanë shumë lartë pazarin, Allah. Te dhe tero me rokama. Signora, posso pagarti dopo? Per favore, andiamo poi in camera, te pago, tranquillo. Pero lo que pasa, tengo que organizar, tenía que avisarme. Sto nella mia camera un po', andiamo. No, son un cuarto chiquito. Te pago. Signora, solo un poquito te pago extra, tranquilo. Tranquilo. No problema, señora. Te pago, tranquilo, te pago. Págame pues. Quanto? 100. Quanto? 100. 100.000? Però aspetta che prima mi sistemo con loro, poi... Vamos a pagar una vez. Sì, vieni qui un attimo. Vieni qui. Vieni che abbiamo insieme un attimo, abbiamo tu e io, dammi la mano. Stai qui, vieni che abbiamo. Però abbiamo questi PayPal. Quando tu quieres, cuando tú quieres. ¿Cuánto? $100. No, esto es mucho. ¿Entonces qué? ¿Tú quieres? Es mucho. ¿Entonces cuánto? ¿200 cada uno?
Sa ti... 100 cosa. 200 cada uno. 200.000 cosa. 200 cada uno. Ella 200, yo 200 Pero pesos. pesos. Bueno, facciamo 100. Tutti e due. 300 e 300. C'ha tot che ora, ja? Allora, tutte e due... No, è mucho. 100 e 100. 250 y 250. Io devo pagare esto. 100 e 100. 200 y 200. No, è mucho. Ay, no. È mucho. Así no se puede. No seas así. No, Pero esto costa mucho aquí. no cocинamos nada. Allora, 50, 100 e 100. 200 y 200. Po quna unë për i le tiki dha, nuk kam njerë dha unë. Na lini rahat dha. Unë do t'i le se s'gela për këto, unë kam buza plot Medellin. Io tengo, o quna, ju e dini che io a Medellin tengo mucho, non tengo problem. Voi sapete, in Medellin tengo mucho. Aquí, i canale rahati Allah. Siamo a 1000 persone in live. ¿Qué querés yo? Mira, io devo pagare la camera, 100. No. Mi pagate voi a me. Tu devi pagare a me perché io buono. ¿Qué? Que yo le tengo que pagar a usted. Pagoni Jumbo. Ay, no me da risa. Ma io devo pagare hotel, la signora, a voi tutto. Voi mi pagate a me. ¿Puedes colgar ahí un momentito? Non posso cerrare. Io non lascio la gente aquí. No, entonces no se 100 e 100, non di più, 100 e 100. 200 y 200. 100 e 100. ¿Cómo? 100 e 100. No entiendo. ¿100? 100 e 100. ¿100 y qué? E 100. ¿80? 100.000 e 100.000. 200.000. No, 100 e 100. Allora, buona fortuna, ciao. Yıkılalım. Signora, escúchame, por favor. Perché mucho denaro, perché non posso. Dica, allora, ti pago, signora, scusa, no stress. Te pago la cámara, ¿ok? Tranquila. No, la casa, per mañana, ¿ok? Mucho denaro, signora, non mi gusta. Io aiuto la gente, può mangiare, però... Scusa, signora, è mucho denaro, non mi interessa. Ti pago a te per mañana, per altro dia, ¿ok? L'importante è che tu eri in centro. No puedes confiar mucho en esa mujer. Sì, bravo, signora. Aiutami un po', habla aquí con la gente. Non è buena. No puedes confiar en todo el mundo. Esa muchacha busca dinero, dinero. Money, money. Brava, signora. Brava. Vaya, vaya. Perdi te l'aglia. Grazie, signora, muchas gracias. Tu mi comprendi a me. Allora, ti devo dare 50, mi devi dare 10.000. Cámbiame esto. Ya, abuela, que me cambie ahí. Muchas gracias, señora. Mucho dinero debo comprar esto. No, yo no faccio, yo, bueno, esta vuole esto. Io non so cos'è esto. Io sono buono chico. Y tiene anillo de matrimonio y ya anda Del matrimonio. Io che era me topar buone tun. Questi chica sono. Unë knaqa, kalova bukur, po pse me këto puta Allah që ka do merra muna. 30 euro. Po tiki 30 euro, që do bëj Allah? Jeta kështu është përshtu. Mua do ma fusin atore. Ju thash mi jepni ju lek mua më. Signora,
Ho detto bene, io dai a me, a ella denaro a me. Sono in due, devono dire grazie a me. Muchas gracias. Signora, mañana, per mañana, fino a altro mañana sono ok. Grazie signora. Tu eres buena signora. Tengo bene con te, per quello non mi interessa. Locas. Muchas gracias signora. Confiar mucho. Non puoi confidare. Io so che esiste una polvere che ti buttano in faccia. Sapere? Coca. No, esiste un spray che ti buttano tu dormi e ti rubano. Ajá. Te dejan durmiendo y Io dormo e mi rubano tutto. Sì. te lleva todo. Grazie signor Signor. Ora jeni në Terezi, ore, ik ti thot ky se na fliqe, ik mor ti të pus blok direkton. Hajde, ik ti pari kriz pytën. Ik mor pa losh ty tjeti, na të fus blok dhe ty unë. Ik mor me kem nga tronë mua tjere. Të mere mu me këto bagjellat, jem Terezi tjere. Ik mor me kem nga tronë mua, i kam buzat me delin pa kokrën e lekut, kjo thot me $10. Jem Terezi tjere. Unë me delin me $10, knaqëm. Qa më nga troni mu, para që kësho me këto, mase i mirja pa lek, ti ma japun lek. Jeni më Terezi, ore. Ti japun lek tyre barboneve, ore, quna.